mi pi ngai lu khat na re tau ai wanga chu mi pi sentiment chu ken ka feel je chu tu jana jong zu kham jong mai thai ai wanga ka mi jala bi bola ke ki cha na igam thu ai dinu hia to chu manipur hilawa delhi ni happy huta ilo hinu ta chu long hing na ti chu itabang long hing dia ADC election hung di ham ai lo le aban manang chal di chulam 71 c right chu ki suppress ama sa ma Haokip ki bara chla mi pi lung ha ho hi ne he ne min ma kya di ham kya lo ding aba le mi pi ho right itabang ki suppress ham forest reserve ho hi ti bol di ham aba le ta khabe he ba mi pi het the ham forest reserve thu ajong state government ke ma lekha ke jia reply ka nga cho na an thon lo wai le ko ra yong ka fight di cho na ade chu e ho thu do chon reply ngai cho la ni bi thu do cho la na aban bana I right chu ki suppress na yo si ADC thu e lang ipi thu yong le to ju center in I sentiment le I boy now I happy with anten I'll go and talk to the central leaders tu ne ta in Pu.paolenlal sai ko emle thu tam pi dong ngam the dong the si wa na la khos kai je na agari ki subsien tu ni hi amain pe si le lam ka hi ha bo boy ding ya tam mi khat ve na goi no lo mi pm le Pu.paolenlal ding mi pi te Kipa ma ya ina le hong a promise te fulfill si wai le mi pi kilung kim to lo di chi lam ka mi te le sing tang mi te so sen ki gen da aba ki tu na tribal MLA le leader te ko bangin again ding kho muti neo consensus politics selo le pau chom mi tho politics bol ta puti ding kho muti gamu hutaw te Manipur government jong tu ni ta mela putting in han koi ma pon union chang hin our future depend on tunil ha dinga hin ai vele chi ruling yam ai lo le tu present situation ai ke wo hi ipi ka ti diwan nidang le ipi ka ti diwan hi ta bang ai sequence hum jing ke ya right ka bol jing ke diwan aum lo na dinga chu to hai bol ya aum kin lo na dinga bol ki dinga yang le bol ki diu Oi man protest for coloring san daro doi tai na chera kile tyo